Il-ġurnalisti internazzjonali li jiffurmaw parti minn The Daphne Project għadhom kisvelaw allegazzjonijiet ġodda serjissimi fil-konfront tal-Ministru Chris Cardona u r-rabta li potenzjalment eżisti bejnu u bejn wieħed mill-persuni akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. The Daphne Project qed jiffoka l-investigazzjoni ġurnalistika tiegħu propju fuq Chris Cardona. Il-Ministru minnaħa tiegħu il-bieraħ ċaħad dawn l-allegazzjonijiet ġodda. Bl-istorja tkun ippubblikata wkoll fuq il-ġurnal awtorevoli Italjan La Repubblika. Anke d-deputat Jason Azzopardi qajjem din il-kwistjoni it-tnejn fil-Parlament. La Repubblika jikteb illi Chris Cardona der diversi drabi ma' Alfred De Giorgio, wieħed mill-persuni akkużati bl-assassinju ta' Caruana Galizia. Il-ġurnal Taljan u l-ġurnalisti ta' The Daphne Project qed jinsistu li jeżistu call logs li juru ir-rabta bejn De Giorgio u Chris Cardona sena qabel id-delitt. Dak iż-żmien Caruana Galizia kienet qed tinvestiga storja fuq it-traffikar illegali ta' żejt. Il-ġurnalista kienet fil-fatt ċemplet lil persuna li hu sit tal-anċa allegatament involut f'dan it-traffikar. U wara, skont The Daphne Project, l-istess sit ta' din id-dajsa kien ċempel kemm lil Chris Cardona u anke lil Alfred De Giorgio. Hemm ukoll allegazzjonijiet li ftit ta' xhur wara, fis-sajf ta' qabel l-assassinju, il-Ministru Cardona kien flimkien ma' Alfred De Giorgio f'party ġewwa villa fil-Fawwara. Jidher li The Daphne Project provaw jieħdu l-kummenti tal-Ministru iżda hu ma rridx jitkellem dwar dan il-parti u lanqas dwar it-telefonati ma' traffikant taż-żejt. Dawn l-iżviluppi ġodda ġew rapportati mill-midja lokali kollha għajr għax-xandir nazzjonali.